Iyi ni Hot News nk'uko bisanzwe musanzwe mudukurikira umunsi ku munsi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ya Hot News ajye kugeraho mu buryo bukoroheye. Kuri uyu munsi nibwo haje gusohoka yuko nyuma y'iminsi mikeya umugabo twavuga ko nyuma yo gufatwa yabyaje gusakuza cyane, uwo nta wundi ni Paul Rusesabagina, haba hagiye amakuru hanze yuko agomba gusohokana muri Mabuso na mugenzi we Nsabimana Sankara. Baba bagiye kurekurwa nyuma y'aho byaje no gutangazwa ko uyu Rusesabagina mu minsi yashyizwe yuko agomba gusohoka. Paul Rusesabagina na Nsabimana Callixte ariwe Sankara bahamijwe ibyaha by'iterabwoba, barafungurwa kuri uyu wa gatanu ku mbabazi za Perezida wa Repubulika nk'uko amakuru yizewe agera ku kinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru. Ibyemezo urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha nyambukiranya mbibi muri Nzeri 2021 rwakatiye Rusesabagina igifungo cy'imyaka 25, naho Nsabimana Callixte Sankara akatirwa igihano cy'imyaka 20. Nyuma yo kubahamya ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitero byakozwe n'umutwe wa MRND cyangwa FNLD mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe mu myaka wa 2018-2019, icyo gihe umutwe wa FNL wayoborwaga na Rusesabagina na Nsabimana akawubera umuvugizi. Muri ibyo bitero wishe abantu 11 barimo abana 3. Ni ibitero byanakomereye benshi, dore ko imitungo yabo yangijwe ndetse ikanagenda inashyirwa hasi kubera abo bagabo, dore ko baje no kugenda babisahura mu mitwe bari bakuriye. Muri Mata 2022 urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho igifungo cy'imyaka 25 Rusesabagina, mu gihe Nsabimana Callixte Sankara yagabanyirijwe igihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa imyaka 15 nyuma yo gutakamba asaba imbabazi. Ni urubanza rwari rumaze igihe kuko nka Nsabimana Callixte Sankara yatangiye kuburana muri Gicurasi 2019. Amakuru avuga ko icyemezo kibafungura gitangazwa kuri uyu wa gatanu nyuma y'inama y'abaminisitiri. Ni nyuma y'uko Rusesabagina yandikiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame asaba imbabazi ndetse akiyemeza kutazongera kugira uruhare muri ibi byaha. Biteganyijwe ko bazasohoka muri gereza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, dore ko nk'uko byagiye bijya hanze mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru avuga ko Rusesabagina azahita yerekeza muri Qatar, nyuma y'iminsi mike akazakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho afite uburenganzira bwo gutura. Ubwo yaburanaga, Rusesabagina yagize ati yagize aho yivana mu rubanza, avuga ko atizeye ko azabona ubutabera no mu bujurire yanze kwitabira iburanishwa. Nubwo ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa burundu, umucamanza yamugumishirijeho imyaka 25 kubera ko kuba ari ubwa mbere yari akoze iki cyaha. Nk'impamvu nyoroshyacyaha, Nsabimana we yagabanyirijwe igihano kubera kwicuza ndetse akorohereza ubutabera. Muri uku kwezi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko hari ibiganiro bihari ku kibazo cya Rusesabagina ku buryo ashobora kubabarirwa.
yabitangaje mu kiganiro yatanze mu nama mpuzamahanga yiga ku mutekano w'isi Global Security Forum iri kubera i Doha muri Qatar. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko amateka y'u Rwanda yagiye yerekana ko ari igihugu gishaka kujya imbere, rimwe na rimwe kigafata ibyemezo bamwe bumva bidashoboka. Yatanze urugero ko ku buryo n'abahamirijwe ibyaha bikomeye nka Jenoside yakorewe Abatutsi bababariwe bakabasha gusubira mu miryango nyarwanda. Yagize ati hari ibiri gukorwa kuko ntabwo turi abantu bafunze umutwe badashaka kujya imbere. Ugiye no mu mateka yacu hari aho twageze dutanga imbabazi ku byaha bitababarirwa, abantu bagize uruhare muri Jenoside n'ibindi benshi muri bo bararekuwe. Ni ukubera iyo myumvire yo kudashaka guheranwa n'amateka. Perezida wa Repubulika yavuze ko hari ubwo kugira ngo igihugu kijye imbere bisaba ikiguzi kinini, ariko guheranwa n'amateka mu gihe wari ukeneye kujya imbere nibyo bihenze cyane kurusha. Kuva Rusesabagina yafatwa, ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika abereye umuturage n'Ububiligi afitiye ubwenegihugu byakomeje kumusabira kurekurwa, dore ko bitigeze bihama gutangaza yuko uyu mugabo yagenda arekurwa. None rero bikaba bikajya hanze yuko k'uyu munsi wa gatanu aribwo uyu mugabo azarekurwa hano muri prison. Dusoza amakuru yacu, reka tukwibutse ko wowe wari uri kumwe natwe yari Hot News. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku munsi hano kuri Hot News. Icyo tugusaba wowe waba wifitemo impano se cyangwa ufite YouTube channel yarakunaniye kuzamuka, dore ko tugufite platform igenda ibigufashamo mu gihe gitoya ukabasha kugenda uba monetize, nawe ukagenda ukirigita amafaranga. Iyo nta yindi ni Beta Shop. Mu gihe waba wifuza link ukaba wabasha kugenda utwandikira kuri 0789899693 tukagenda tugufasha, aba ari kuri WhatsApp isanzwe se cyangwa ukaba watwandikira hano muri comment ukadusigira nomero yawe.